Ahanbada tendak pamaruiba pau men Operation Sindurga Mari Lena Prime Minister Narendra Modi na President Draupadi Murmu ga unaduna paudam krihari loina Union Home Minister Amit Shah na Pakistan amasum Nepal na laidibi State Singgi Minister DGP amadi Chief Secretary Singgi oiba Khudakki Meepham ama kaukrihari amaromdana Zaisi Mohammed Kisib Masud Azhar gi yamna naknaba miyoi mari imung manungi miyoi tara sire amaromdana India na Pakistan gi laimaida sathariba Operation Sindur du Pakistan gi sovereignty da sauna singnaba maramna India gi khongthang asi lan haurakpaga pangkhakni haina Pakistan gi Foreign Affairs Minister gi maikedi gi phongdorakli hari ahanbada Kangla Pau gi editorial myam da thamjari India amasung Pakistan laiba ani gi marakta lan gi damak sem sanarakpa Pakistan based terrorists in Handak Pahalgam Satakiva terror attack ta Misam Kungataruk Tamthi Bamia Satakiva Duki Mayukta India government a terror attack the Siena Vising Matak Lokat Pakong Tangli India Amas and Pakistan Lebani Kimarakta sound Unkatna Valera Klivasina Lebani Gimakta Lanzao Motulapia sound me Bible lady India Amas and Pakistan Lebani Kimarakta Unkatna Reverse Gimatanga UN Security Council Akanava Taranga country Amaramda Pahalgam terror attack ki mayokta India government na lokholakpa amadi malemgi laimai digi terrorist muthakina ba khongthang na USA amasum Russia na angamba thakta mateng pangan heba wapamsing phongdokhi basina maramoraga India amasum Pakistan ni ki marakta mukna bigi sang nomo gi wongkhalakhi badagi laiba ani ki marakta misang khomna bagi khongthang sing lokhatpa upafangli amarom the India government ki maike digi hayeng me tarit haibadi ngasi laiba asigi state sing da mob drill sa tharagani Siren Konglaku Matamda Miam section Lainaba Kangaliba Sim Lalgi Sim Sarapani. India government of Pahalgam terrorgi Laman Kumnaba Madi terrorist levas the Mutanaba local liba Kong Tanga, Malem Gileva Ayamana, Mapungpana Sakuna Kibigi Maramdi, Malem Gileva Shingna, terrorism Gimuk the Labor the Guinea. Pahalgam terror attack the Misam Kungatar Kangutak to Punsi Kamnan Kipatau Oduda, Malem Gileva Shinggi Awaba Madi, no item of Fundona Electric. Masina Maramoraga, India government gi makedi laman khumna bigi khongthang sing lokhalaki badigi India amas Pakistan leba ani gi marakta angam tana duna lan gi sem saba horakhi basina mairi thokna sabkhalaktuna lanjaw thulak patara badi war thulak ya bigi mi like tabanati World War Thulakadra Havi mi pai directly bigi maramdi Pahalgam terror attack ki wapam kaknatana laiba amag gimarak the misang kom na bamani mukna bigi thawdok sing lady India gi mayokta matam punamakta Pakistan amasum sinana lepu ubhangi karigum India amasum Pakistan laiba ani gi marak lan tholakma matamda Pakistan gi misang na mateng pangkada bamadi India gi misang da leblakadaba sidagi laiba asigi marak angam tana bigi sahingalakibani Laiba amaga lan thengnarakpa matamda mapangal kanwa leibak singgi maraktagi apapa makhulgi mapangal leiba nongtha amasum laikhagi suklai yonwa masum leibagi thapak sing sathaduna senda lambi sathanaba honadabanati malemgi miyam punamangna lan pamdi hairabasu lan suklai saba masum paisinduna thambagi thabak sing leptana sathanari leibak singda paisinduna thamnari balan gi khulai sing lemna thambagi mahut Sangyeng yeng na buhon narakpada yana da balebak singi marakta lan gi sem saba natragana landana bigi thawdok thulak pai besi hauna sani India government na Pahalgam terror gi laman khumna bigi thawrang lakholak libasida Pakistan gi mekedi gi terror attack si na besing makoina serak pi gini natragana pharaga India da sinagan habi gi phirep lokthok lamba thoklabadi India gi mekedi gi lan gi damak sem saram da besi Pakistan na back to what terrorists in India the terror attacks in Tengtang nine depth and Sataraki Badigi. India Kang Mangambiki Pankay Lalaki Badigi, Pakistan Matakta Landa Satanabigi Maram Urakibani Havida Hamambatokle. Karigo Maleva Sigi Marakta, Land Tok Naraktuna, war crimes in Satanak Pamatam Naleva Sigi, Mr. Miamgi Punshimas Lantum Sing Ama Ata Topanatana, Upper Palpamamlet. Nakalani Lanting Navatara with the Nakal Amatuba, my Pakpamadi, my tea was with an agony. Lan gi mangzavadi leba animaki oiduna sakotpa maning hanba leba oirakani habisini lal kaihaunarabadi lanthengnai angam tanabagi lanthengna misimina lanthum mang ta hanbadana tana karisu tongzabalati adomainamak neo-colonialism amadi imperialism gi mayokta maning tamba ngaksanaba asumba landi punamakna yai heba Kangla Pau gi editorial mem special content moina memna thamjari Nungairaba Pauzalama NIT Experience ni Puduna Luxury Bio 360 NIT Success Center ki NIT 2026 ki Biology Foundation Regular Course Admission May gi date manga dagi thab hausare May gi tang kun gatar 2025 ni thakwa numitagina class hausarakani Limited Sydney
अहानबा लाको छात्र तरागा मंगा स्पेशल ऑफर से पीजगनी फैसिलिटीज खरा पालबदा रेगुलर टेस्ट सीरीज अमसुम मॉक टेस्ट सीरीज प्रिंटेड एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल्स हेना नुंगारिबा मन एफोर्डेबल फी ओइजबगा लोइनना इंस्टॉलमेंट 60 दा पीबगी खुदोंग साबस पिजरी कुपा मरुल गिदमा अखोगी कांटेक्ट नंबर 8575587677 नत्रगना अखोगी एड्रेस होदाम लेरक ऑपोजिट कैसांपट ऑयल पंप द लाकपिदुना अकुपा मरुल खंगबी यागनी मखा चथरक पोइना तप पावमना मोइरांगथेम राजेन डॉक्टर थियाम सुरेश लेटररी अवार्ड पीरगनी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम पावर ऑफ मणिपुर सही खुदिंगी मणिपुरी लोल की सकनाइरेबा अईबा अईबिसिंग पीदुनु लाकपा डॉक्टर थियाम सुरेश लेटररी अवार्ड 2025 10 था खुंजाव मयाय लेकायदा लेबा काबिरास मोइरांगथेम राजेन पीदुनु इकाई कुमना बुलगनी पावर ऑफ न थदोरक पसियोल मन हाय लाइखिदरबा फोरम सिगी पैट्रन मेंबर ओनम्बर हेल्थ सर्विसेस मणिपुर की फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर थियाम सुरेश की मिंगदा माकी इमुंग मनुंग कटप अवार्ड सिदा सालमा साइटेशन मेमेंटो अमा मदिशियल ओइन लुपा लिसिंग तरा यावरी अवार्ड असि लाखनिबा मे कुन गहुमदोय की नुंथिल पुंग अमाद मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल की लॉकटा होल्ड पांगथोकदब डॉक्टर थियाम सुरेश की निसिंग थरम अमादा खुशिनरगनी मोइरांगथेम राजेना अवार्ड असि फंगलाबा अहुम सुबाई बोइरे ममांग लैफ्राकपम आई बसना लुखोय मदी या स्कूल खोराकपम न मथंग कुमजा इंग्लिश अंगनिगा कुनगा हुमदुय मदी कुनगा मरी द फंख्रे सही सिगी डॉक्टर थियाम सुरेश लेटररी अवार्ड फंगलगदबा आईब मोइरांगथेम राजेंद्र कुमजा इंग्लिश अंगमगसमपंगनि फुग मथुगी फेब्रुवारी 15 दा मोइरांगथेम इबो तोंबा अमदी नावरेम निंगोल मोइरांगथेम ओंबी कुमती गुनमतीगी मापारी ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तेंथा खुंजाव मया लेकायदा तैबंग खोंतारकी नौरेम निंगोल जमीनीगा युम्पा लंबीद खोंदामिनखीदुबो लोइनबी जमीनी ngन्न तैबंग पांथदुकी तुंगदा माइबम निंगोल मेमग युम्पा लंबीद खोंदामिनखी राजेन की मसानुपी अनि नुपा मरी फंखी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की मखादा एमए इकोनॉमिक्स लुसिनखिबा मोइरांगथेम राजेन मतम सांगना थौबाल कॉलेज सही 19 था निपान ओजा ओइरमलगा कुमजा इंग्लिश सिंगनी थबक्तगी पोथाकी मोइरांगथेम राजेन तुआन तुआन हिरम खुथारीबा अईबमनी कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मरी फावबद माकी लाइरिक यांखै के तरुकी मथक्ता फोंखिबदा नतना बुकलेट फॉर्मेट लाइरिक कुनगा हुमदोइरम फोंख्रे लाइरिक इबा आईबा अमा ओइबिगी मथक्ता महांगना मणिपुरी लिटरेचर अमदी कल्चर बु योखनबगी वखलोंदा महांगना हौजे हौजे तुआन तुआन बे अवार्ड तरारोंगी अवार्ड डोनर ओइदन मियामगी थौगल तवरी अमरोमदना किडनी ट्रांसप्लांट वेलफेयर एसोसिएशन अवाबा फोंदोरक्ली ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर ओइरंबा वांगु नोंमाइखों मपालदगी खुमनथेम बेबोएम सोरादगी मजिबुर रहमान निना लाइखिदबदा एसोसिएशन की मैकेदगी मयु मयुम सत्तुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याख्रि एसोसिएशन असिना थादोरकपा चियोलमदा लाइखिदरबा खुमनथेम बेजोएम मजिबुर रहमान यामना इंगतप्पा अमदी सावगंदबा मियोइसिंगी एसोसिएशन असि मैकेदगी लेबा असि अटोप स्टेट सिंगदा सनखरबा फ्री ड्रग पॉलिसी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट मणिपुर सनहनबिनबा मतम क्या की ममांगदगी ताक्सिंदुना लाखिबनी मरु ओइन एसोसिएशन की मेंबर सिंगना लाइखिदबा हंदक चांग नायना चाबा ngamdabana achauba ama oiri maramaduna aikoigi awabas ubiduna manipur su findrak policy for kidney patient satnahanbi hana laigang ki puning singslakli makasa tharak poina to papomna supreme court na haksang e phibam sada khumfugani pan tongalaba mai paklaba net candidate sing MBBS ta admission jahalaga naikri national eligibility cum entrance test net ki rank yenglaga academic year 2024-25 ko in haksang e phibam sada khumfugani pan tongalaba net candidate sing MBBS course ki dama admission to bu yahalaga na supreme court na handak judgment ama takri supreme court ki justice Bikram Nath amasum Sandip Maheta ki bench thoki bo order magi matungina Kabir Paharia Kowa candidate ama net UG 2025 ki exam thankidi adu bahari ba supreme court ki bench asina Kabir Paharia wo academic section 2024-25 to all India rank 157946 anki adu bu magna ma asi unfit ni haina lobudigi MBBS course tama phangkidi amadi maakna case thingnaringai sahi amagi matamaki Paharia Koba candidate sima ki khutsa sing tangkhai mukta sangma maramna locometer disfigure oi haina MBBS ki admission to yan kidi ma schedule caste category ki rank 7252 ta duna rank in category of person with benchmark disability PWBD na samago humdraga taruk ni hari
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯋꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ